Kat baki Artli ki District Council ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jainta Hills Autonomous District Council kidang ap ya ka tarik ban pen bana ya ka election ki sengsan partai ki lanang yach kmat ban pen kre ya ka election. Kawai na ki sengsan hima na rilum Khasi kabala rimba ka United Democratic Party kabana Umsning Circle ha ka laipo tarik unai wing arhaja arpusau kala lum lang ya ki nongkit kam bat ban say yaw kertong bat ban pen bana pai ba sendon ya ka kerteng jong u da president ka circle uba Sunshine Makri ha auditorium hall Umsning kabala saki da ki spa ngot ki pai ba ka kerteng kabala pen bana ka dai ka jong uba Eddie Graffin Carboni ba ka jing lum jing ya lang ka longru kum shi banta ban nang pen klan ya ka jing trai kam jong ka party UDP ha Umsning ha shwa ba ka election MDC kan poi na kalian jong ka party jong UDP for Umsning Circle nila yo ban declare ya iba Eddie Graffin Carboni kum official candidate party void badai apa ka district level apa ka state level kalau sawah so jumpa Eddie limba ka jinga LT ka chugo kamdai ba uyai na muta shikra mai ma bun li ngai wayai baki observer na ko pasti ki don kumjuru yang ngati la ila tsko yang ba ngaro ka nagala juga ka tsko ki ka performance jongu candidate ku jongi dede ta ka daw ka di jing tip lang nadu na ko ka circle hadu ka district ba hadu ka state bringkong hi long kumbi apa ka party jungi kumbang keren mana apa ka jing lang kiton ki jing rung jing ni ngimla ban dan ya kata ndai tang party jungi ndai ki mai party ndai kumbang keren pe mana kumbang long ka kadiga ka party ka khamtam pro apa umsting ko si ka jing long kan ka himasi ma ho kumbang tip ka iba ka ja po umsting ko si ka conclusion kalong baki non-Krisyan ki badan po UDP ba ki non-Krisyan ki bamdan po UDP ro ki lawan bar Krisyan lang ini namar kum ba jinglong namko ban jen kerteng ilo hindi kum ba ka long hapo ka umsting ko si hamauti bar po nong sting tengi ki non-Krisyan jong ka umsting ko porgoi ki bhai biang sa party UDP ba ki kurban ilo ba ki ne hadu ba kut hadu ba ki yo ika result sa chok kata tengah IT ba Kalau mencip isim tu kakubu akan diukur kalau so ini baik baik punya boleh education. Mana mulu yang melak baterai. Bagi pouring ada bro idol nak jom tim, nak jom senang. Lepas kumdong ia perform dia uniform di kumdong bertempat pembiang berpendor yang kata party organisation buat kiwi kacung campaign jungi. Te nak kalian juga ngamlak ong kumdong itu hindi kadon hi assurance. Limba kacing trilang kacing tilang baru. Di badon apa party kiwi bersawan tu. Karbana kaliang uba Eddie Graffin Carboni ubadai General Secretary jong kasang UDP Umsning Circle ulay thu ba menshwa uladan ka jingtmu banya aireng ha ka election MDC ba ula jumi madan ru ban pan jingkersha nagipat ba hendrei ulaha ban sange no namar baka party lesi kampat ibyang yu hakita kipor latri bu kita maga ilang salam abadi kami ilang salam kadang ide kam sei ide kam snong la jutri dong sang juga peta babu ilang salam jadi kita kada kalau penuh yang apa ladon parti UDP Raslam jadi terkadang penuh yang berhapan simpti pada parti yang ibet yang apa penyeng yang apa tau MDC juga nekau konsensi nomor balik kumbangi keren ba mungkin orang yalam hi mikwa shibul ban mara jengkel tahu keren kecingkala kipun ki bangin tre ki bangi cuy keren nak por syukur aku bade kisah Bagi itu store bagi keren di desa konsep. Bisa jauh bang sejuk. Mungkin jauh bang. Ting kami perkat idon kami suat anji baklan. Tentang jalan rio hasma kaba ka wei kari pada parti kari tu yang. Ting mungkin jauh bang balik ting labun lada ki anji kanun ki biang. Kemudian dia si oh New York shibun ki development. Hentai lada ya kejap meriu demi mudan bitu lelu ada development. Jadi kata-kata lapelong yang ni ba beli ngom ta bangan dasmo bangalade atau operational nanti kot po bala ka lapun hakini than hani po umsning ko long lagi ni nila syatli ya kini temri boy lapun ni kata-kata try ban ong nila kampit khamba ban nila sukto khamba ya kar komlong koman jung jak beribu ibang idon hani than ni kata-kata bang sanu ban simpi ya kini kakam ka bali ngom ba apa ni taruh kuat ba uibet yang ni banjir
belum price no banjir ini kakam lalu YT ini kakam so ni kumno ban train up tak kam pada nganga don parti di ping haban Pakistan ni parti di gimla len ya kata bang asu bang ke jingki kalau jong brio belum su kala wa banwat ya kau nong ya lam wa banwat ya ta jingkala ang pertana ka por support banwara jingkala jadi kita kada brio akan ikenti ke pemerintahan kipai ba kiapan bisarnya banpet benya yanu be ibet sisa banjir ku tolong yang lam jokom singkuasi kecing for ki follow jing pai ba ni na ban benye ting apa kilai ya kila jet itu tolong yang lam tapi tolong yang lam delivery sisa kita ka promise ku jong ki kinju aisha kita thong dan ni kanu ko pai ba ton kam tapi ban ki ko no ya so pa kani ke jing tolong juman man ka parti pingin du men sia kuma pi man ta tang kinong kit kam ki bang ni khot để bật nốt cắt đi cái buổi tháng một lá cũng nông ya lam dan mesti lain dengan so sarong bat ngaso don chicken men man push kat apa pun orang itu ai bet pai ba kin bisa ya ki ya no izan kam pension apa ada sponsor Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.